ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Inaidumduma a manok ni Ama Bubot. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti mortal a hero dito'y drama ana paulwan. Alipugpug! Di ka lama bambanog nga tartaraok si ka manok. Anyaya ti tartaraok ham. Na. Kasla makawat mong itisaw day ko. Anay ko. Agsipit ka pa'y. Anay, ay agdaran san. Ay, anay. Apay apong, kap-apam ka di dagiti manok mo? Agsipit ti salbaga manok. Ha? Ay, anay ko. Agdardaran day tatakyag mo apong. Ay, sinipit na nga rod. Ay na, imbagak lakas na makaawat iti sao. Sinipit na kit din. Ay, inton kwan nginurongol kan. Maawatan na dagiti ibagbagam apong. Anya? Makaawat damit ket dagiti taraken apong. Isu na laeng, kadida makapagsao akas la tao. Ay, yun nga ta ah. Talaga ang makaawat damit iti sao apong. Agturay ka apong. Apay ngay. Umad-adumat ang tipakpakan ng manok. Ado ti gagayem ko ako. Hindi na amuan daan na semak ngagtarakan iti manok. Nagino na damutan ngay masidag kanyak. Kat sinagutan da. Kasta ti ado ti gagayem na apong. Ngem aganad kayo laeng. Ha? Apay mat? Annadan nyo day ta sumipit a manok yo. Delikado. Day ta. Alpas kumutlangan to'y may sapay akulungan ti manok. Ha? Maipopok ko diyak sipit. Ipopok nakmat ilubun nakditan kak. Anya? Apaya kayat mo ti makilubon. Kayat ko nga rod. Upak. Kawitan mat. Di mayat. Una niya. Ay. Agparis gayam ti upakan kawitan. Ay. Aguray ka. Sika nga upa ti agsasao. Kakakit din. Ay. Dumaldalaga ka pa'y lang. Kaya't mo ti may lobon iti kawutan a kawitan. Ampang kamot a manok. Ay. Salbag ka nga opa. Tumultulad ka nga agsipit. Kaya't mo tapartyan ka. Taraki ka talaga, Texas! Taraok mo lang nga mangag ko. Kat saan ako nga agpakamukan ka? No, kaya na. May mayat ba't lang do kamatan ka dumalaga? Laang na tumarayak pa'y laang. Sanak to kamatan. May mayat. No sana ko na tumaray. Madi, may mayat na tumaray ka. Kat kamatan ka sa pagan. Ay na. Kaya't ka nakamatan dumalaga. Tumaray ka! Sana ka tumaray. Tumaray ka na! Sana klaro na tumaray. Makaungatak no saan ka tumaray. Tumaray ka, takamatan ka! Sa paginaklatan. Sana ka tumaray. Apa yan? Anya ko ang dagiti manok iti inaramid ko na nakaipukukan da. Ay! Kita anak na kawitan. Ay! Anyan ter aramidan dagita ang manok. Ay! Kakak di opa. Tarawak mo't atarawak di kawitan. Nakaslan nakasagana amang sepag iti upa. Hay,
Ang mapay adi na ituloy asapagan. Awan samot ti kabailan day ta akawitan. Di na pa'y sarigsigan di opa. Hindi Apong! ko ta dumaldalaga. Asino ti kasasaom? Ha? Ay awan, kasasaok ti bagi. Anya? Manyat nakaskas daw itimbaga. Kasasaok ti bagi, kuna. Amok aboy buyam dagiti manok mo, apong. Awan, kat mas daawa. Tiamok kat nakapamitlo kumadaytan anang asawa iti Paris na dumalaga. Ngam di na matla sarigsiganin. Wen aboy buyaon nyo mat ngamin. Ha? Si kamamot ti buyaon da. Anya ngay ti aramidem. Anya? Ay, dinakman ipadpaada kadagiti manok. Diyo lang amin maawatan ti aramid, apong. Anya manen, dayta aramid. Umay kayo, apong. Hmm. Adda aramidek kada kayo. Tapno makastrek kayo iti lubong dagiti manok. Anya? Umay ka na, apong. Mapanta iti lubong dagiti manok. Oh, Anya di inaramid mo, apok? nagsalamang kaak, apong. Ha? Ita, mangeg, ken maawatan yung tisasawan dagiti manok. Anya? Makasarita yung idan. Akas kaila makisarsarita iti tao. Nangeg yung ti sao ti dumalaga. Ngam saan nyo ang nakasarita. Iso akas la tagtagainip lang kada kayo tinangegyo. Para matayo lang dayjay, apong. Sa anak nga ron, anamati. Anak sao ti dumalaga. Saan mat ngagtal na ti panunot ko? Nagbatad mat ngamin. Nga danangeg ko. Kat sinong batak mat? Idikwan, awanan tinangegyo. Saan ka di? Wan. Ngam kinasawk lata Inungong takpay kit de kawitan. Hindi di na matla asawaanan. Yen lubon ko kankwa na dumalaga. Kapoy talaga? Apong, agtaraok man ng ginauyong akawitan. Kitain taman. Tabarang mapututan na. Uno mapulyan na ti dumalaga. Agpaadoak iti puli ni Texas. Ay, kasta. Ay, sus, kawitan. Di ka kapoy. No, kasta pagaayat ni Opa. Di pa nagkayab-kab mo kinkwana. Nakapaminado ako na amok. Ay, mayat Tantani ako nagitlog. Kasta. Ay, ni ka tagisaganak nga ron iti pagitlo gamon Tano agitlugak. Kat iso ti pangitayaak. Adun tulakit iti itlog ko. Amo. Kadwon ti agitlog kunak nga ron. Hey, si dakto ti dadoma. Apay ako sila panak, Opa. Kasanupay nga umado ti puli ni Texas. No si daan yun tumati itlog ko. Di ka madanagan, tadyak ibusan. Mangibati akto matla iti okupam. Depende. Nagloko kan. Anyalat gongguna kamang pakpakan kan. No, jak mat pakairanodan ti itlog mo. Dependento ka ni Texas. Tay sumat ti ama dagiti itlog ko. Amo. Ninton Texas ti agsaw. Ay, salbag. Madi matlagayam no makasao dagiti taragan a manok. Makapakonsensya met. Agan nagkapong. Saan ka ngagbasak-basak iti ayan ti umok ti dumalaga? Nagitlogan. Idi pa'y kalman akutak-akutak. Kalpasan ang nagkutak-kutak. Napanan iti umok. Kalpasan ti sumagmamano a minutos. Nagkutak manen. Tagayam, nagitlugan. Kasta aya. Ay inak man kitaan. Agan nagkapong. Delikado. Pag iso,
Awan dito iti dumalaga. Maya ti kakaray kayan da ni Texas iti suli ti nakaipupukan da. Ay itan awak ti omo. Ha. May isa, dua, talo. Ay, talo nga itlog ti makitak. Ay nagimas kat nga tan asultopan. Ay sultopak man day tamay sa nga itlog. Litti kak adagos kat itangan kon. Mga no masiputan nakpay tiyakin itlog. Ay, nagsayatan. Ay, pumigsak lakit diti day to yan. Nakita nak nga tati opa. Naglukon. Apay nga kasla siyak matenti kut-kutakan nagitaga sawa a manok. Ay, syo! Ay, sus, ay, delikadong sa. Malagip ko tayong balakad ni Kulas nga aganadak. Ay, delikado. Ay, rumwara kon ditoy. Ay, oh my God. Bobod. Oh, apay apong. Anyat kabutang niyo. Ay, dagijay manok. Apay apong. Sinultop ko di may nga itlog. Hindi kwan. Agkutak damatan. Kunak tumat ngamin. Hindi damo. Jayla dumalaga kan Texas ti agkut-kutak. Hindi kwan. Dinanggayan mat amin ang dagiti daduma ang manok. Adda kayat da nga ibaga. Wan. Naawatak. Di da kayat ti panang sultop ko iti itlog. Inton maminsan apong. Takawin yun ton, ti sultupan nyo nga itlog. Anya, ay ima di ano agtakawak. Diyak kayat ama dadahal ti reputasyon ko kadagiti tarakan ko. Apong? Tatsarak laydan Isu nga rod anak tarakan nak iti manok. Tapno makasultupak iti presko nga itlog. Ha? Nalalaeng kat dagita a manok ngamsyak nga amodan. Talagaan nasirib dagiti manok apong. Wan, ngam no iparit dangag sultopak ititlog. Ha? Ngurong-ngurak ida amin Anya? Wan! Ngurong-ngurak amin ida. Sa kunto partyan. Kat ipempen ko ti karnida iti ref. Imbag lang nga adamat inutan ta asid sidaan. Si kalaeng apong. Sa anak amang mangan. Hay, wala niya. Nalipatak matan. Saan ngagtartaraok ita dayta a Texas Nasakit ti panang kita na kanyak. Oh, Texas! Apay akitaan nakitikas ta? Pagbagam ni apong mo lakay. Apay? Jay ka di tinakaw na nga itlog? Wan! Imbag ta nakapagtagpalak. Kano saan? Kinawutak kumanje buksit na. Anya? Makitam tinagkawang akawat ko, ha? Maminsan la disnog ko. Maburay-rayan ng tibuksit di lakay. Kat sayang lang di sinultop na nga itlog. Di ka nagungat, Texas. Bayam, tabagbagaak ni apong bubod. Sigurado matong palan na tibagam. Tano saan? Ang mga nobulding ton arumar. Nagdurusok asumrak ditoy. Kwak, 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 kwak. Nalalaeng kat dagijay a manok ngamsyak nga amodan. Ha? Oh, papanam nga apong. Inak tiliwan di nakarit a manok tangurong-urong. Apong! Di mo patuluyan ti daka sa panggap mo! Apong! Umay kasi ka, Texas! Ha? Di ka ginlalaeng ta ilabaw kan! Imo ka maatong kasawak. Anong titlog ko? Katwa kamin to ang mga kop. Ay, di ka man paspasali! Ay, anay ko! Salbag ka, manok! Sige, Texas! Anay! Palutamon! Paturay mo iti mabulding! Anay! Sige! Dahil talakay! Ibusan na kiti nagiti itlog ko! Anay ko! Harayakan na! Huston! Di mon kayap-kapan ni apong bubod! Ali po!
Alipugpug! Ibatan na! Ibatan na! Ay, di mon kaluspusan kulas. Ngurong-ngurak day tantap no ada si data. Saan nakagsidsida iti karnit manok, Apong? Rawat ka lakay! Na, Sinultop mo lang arudan dagit itlog! Uray pa isak nga mana! Iraman nakpay! Rawat ka! Ah. Nusiksigakit din timang sida kanya! ha? Sige ha! Nungurunguran na! Pagkaraya mag-amin dagiti ayam ko! Tapno kumpad da iti amin na pasit ti bagem! Kita man! No amom to pa iti una makudkudam! Ay, saan ka maawatan? Ay, talaga ngurong-nguran ka, ne. Sige! Ne. Ngam awan ton ti kompleto nga itlog! Nga ukupan ti amin nga agitlog nga upa! Tuladan dan ton ti aramidak! Kas kanyak! Sinultob ko mat ti daddo mga itlog! Sakpay ngay may ka! Naunahan kan! Nabilin ko mat amin ang dagiti upa! Agraman dagiti kawitan! No adda agitlog kadakwada! Litti kanda adagos ti itlog! Kat sultopan da! Di yun to kumamat ungtan ida! Tada kayo mat tinakaon unaan ang sultop! Tultuladan da kayo lang! Kuka! Agpay so timbaga na, Apong. Tultuladan dalang ter aramiden nyo at tao. Iso nga ado dagiti agitlog. Asidaan da matlaang ti itlog da. Basol yung matlaang. Da kayo at tao. Apong! Ditan gagayem, tinatibusan ti tampok na istorya itangal daw. Iti pannakigasang gasa ti Mortal Ahiro. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti madireksyon, Kirby Riliera. Sound effects, Jun Rebutaso. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, the MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipugpug!